tome odlučivati. Stvarno je na vama da koristite tehničku opremu koja vam je na raspolaganju, a također morate da se pridržavate pravila ovog suda i stoga proizilazi da podnesci tokom ove faze postupka ne mogu biti duži od određenog broja strana. Naravno, zavisi od prirode podneska, no ako smatrate da je potrebno, možete podneti zahtev kojim tražite da vam se odobri veći broj strana, ali to je izuzetak, a ne pravilo. Dakle, nema nikakve sumnje da do sada niste imali ovo uputstvo i iz tog razloga ćemo uzeti u obzir svih 100 strana vaših vezano za zahtev tužilaštva. Na osnovu vaših odgovora zaključio sam da nema problema sa prevodom dokumenata. Tako što se vas tiče. Vi ste donijeli rješenje da mi se ne prevodi dodatni materijal uz dokumente tužilaštva. Ali ja insistiram da mi se sve prevede. Iz ovog materijala sam zaključio da postoji dokumenta koja su izvorno na srpskom jeziku. Pa ako ih je tužilaštvo za sebe prevodilo na engleski, onda mu nije nimalo teško da meni dostavi original na srpskom. To je još lakši posao. Jer ja ću smatrati da ne postoji ništa u toku ovoga procesa, nijedan dokument da ne postoji ukoliko ga ja nisam dobio na srpskom jeziku. Isključivo ono što postoji na srpskom jeziku, postoji za mene. Ako želite da ovo suđenje bude bar prividno korektno do kraja. You have received the decision. Dobili ste odluku pretresnog vijeća kojim se nalaže da sve relevantne odluke moraju biti prevedene, a isto stoji i za sve zahtjeve. Radi se o nalogu o prevođenju dokumenata podnešenog 6. marta 2003. Ako bude bilo kakvih pritužbi, budite konkretni i pokažite dokumente na temelju kojih tvrdite da ste ih dobili na jeziku koji ne možete razumjeti i onda možemo taj problem rješavati. Are there any other problems for... Ima li nekih drugih problema koje treba raspraviti na statusnoj konferenciji? Prvo postavljam pitanje tužiteljstvu. Tužiteljstvo ne časni suda. Predsjedavajući sudac, hvala. Što se tiče doktora Šešelja? Ja imam nekoliko problema da iznesem. Što se tiče prvog dela današnjeg pretresa, vi ste rekli, gospodine sudio, da sam ja priznao, čak ste mi zahvalili na tom priznanju, da sam dobio optužnicu na srpskom jeziku. Ali ja to nikad nisam ni osporavao. Prošli put me to niste ni pitali, prošli put sam se izjašnjavao samo onome što je ovdje pročitano. I ja vas obaveštavam samo da ću iskoristiti svoje pravo da žalbenom veću uputim prigovor u odnosu na primjedbe koje sam iznao po pitanju nepoštovanja člana 20 statuta. Pitanje viza za članove moje porodice i najbliže prijatelje još nije rešeno. Moja porodica i moji prijatelji nikada neće tražiti holandsku vizu. Pogotovo sada kada holandska vlada podržava agresivni američki genocid protiv iračkog naroda.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je dužan da obezbedi vize Ujedinjenih nacija. Ako je obezbedio eksteritorijalnost, ako je obezbedio poštanske marke, onda nema nikakvih problema da obezbedi vize. Ne može holandska vlada da učestvuje u odlučivanju ko mene može da poseti i ko ne može. To može sud, to može zatvorska uprava eventualno u skladu sa propisima, ali holandska vlada u tome ne može da ima nikakvu ulogu. I ja moram još da vas obavestim jednu stvar, gospodine sudio, možda će vam to izgledati neprijatno, ali ja sam u više navrata. Can we please go? Možemo li ići korak po korak? Kao prvo, zamolio bih vas da se koristite civiliziranim jezikom i da se ne izražavate na agresivan način. Razmatramo predmet tužilac protiv doktora Vojislava Šešelja i ne bavimo se ovdje drugim predmetima.